Angel at Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Reynaldo Giao, Richard and Jane Giao and family, Alain and Minnie Lakindanum, Constantine and Blessa Pimwar, JR and Kate Dabu, Jel and Migo Lakindanum, Jello and Venice Lakindanum, Yoli Tayag, Jacqueline Bautista, Peter Kayanan, Conrad and Yepresinia Mariano, Elisa Mariano, Lisalyn and Gelson Pasano, Maria Manuela and Vic Sarsagat, Maria Carmela and Carmelita Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Tony Mendoza, Anika May, John Alfred, Aliana Marie, April Jan Marini, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Jasmine Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlene, Veronica De Leon, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Ansley and Lea Gonzalez, Kate and Lerma Gilas, BJ and Fatima Dali Manlutak, Jay and Chica Rayon, Vanji Manlutak, Rebecca and Fernando, Maris and Joel Malit, Vanessa and Clyde, Christina and Fernan, Gueco, Sotomanyo, Justin Baste and Castro family, John Romel Manlutak. Yung birthday ng Aiden Lakindanum, Kayadwan Nandari, Tess Calma and family, Teddy and Edelrina and Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Bitug, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat. Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan D. Giacomo, Mike, Melody, Gabriel Micaela Young, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris Pineda, Derek Chris and Liza Pineda, Minerva, Concepcion, Cariza Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Apoles and Randy Sanchez, Kirsten Therese Sanchez, Peaches Ocampo, Joseph Carlo and Eileen Manialac, Joselito and Agnes Sanchez, Pedro and Paciencia Sanchez, Joshua Angeles, Chi and J. Carrion, Nina Gonzalez, Alicia Cayanan, Jess and Mel Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Lay, Nicole and Kyle Ocampo, Roel and Jinky Manialac, Jay and Daisy Soriano, Mike and Diane Marin, AC and Jonas Ariano, Johnny and Juanita Manialac, Rosie Yumul, Randy Cayanan, Jeffrey and Jonan Reyes, Jason Reyes, Brian, Brendam, Kobe Kurt Manlutak, Rico, Bessie, Chen Dueñas, BJ, Fatima Dali, Martin, Sofia, Vanji Manlutak. Paraking Kapaldanandari, Ines Gozum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Consuelo Mendoza, Rina Cayanan, Alfredo Cayanan Jr., Jovencia Romero, Stephen Martin Manlutak, Rosario Gilas, Neddy Macalino, Virgilio David, Ellery Claire Malit, Rosita Malit, Consolacion Manalos, Among Paul Sahagun, Braulio Manlutak Jr., Jean Romel Manlutak. Para Karing Kaladwadari, Jerome Manlutak, Maria,
Julian Gomez, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Gloria, Gilbert, Caleb Lorenzo, Iluminada, Corazon, Presi, Gliceria, Andrea, Francisco, Marvin, Jose, Salvadora, Juan, Severa, Lorenza, Kenching, Mariano, Maria Luz, Lucila, Roberto Juan, Cecilio, Remia, Lucia, Lisa, Esperanza, Pedro, Simeon, Maria, Godofredo, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Alvina, Benjamin, Consolacion, Reynaldo, Santiago, Rosalyn, Melvin, Gregoria, Eli, Honorio, Marcela, George, Jose, Maxima, Jose, Fortunata Lopez, Jose, Maria Gasa, Jesus, Gloria Gasa, Terence Cameron Davis, Valentino, Jaime Gaza, Marisa David, Cristina Gasa, Vivencia Ramos, Patricia David, Isidro, Maria, Erico Mariano, Jose Tantenco, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Ben, Kevin Manlutak, Alejandro, Lourdes, Willie, Eduardo, Soping, Mariano, Des Guanlao, Francis, Joselito Manakmul, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana, Roberto, Mirihilda, Librada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severino, Andres, Clara, Jesus Tayag, Pablo Giao, Ernesto Alfonso, Medardo de Leon, Romel Camiling, Enrique, Rosalina, Elena, Pedrito, Rosalinda, Serafin Ibarra, Victoria, Marcelino Gilas, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Segundo, Nieves David, Jesus Soriano, Jonep Rodriguez, Raul Manyala, Martina, Dominica, Jeronimo, Pablo, Victor, Melquiades, Belen, Corazon, Moises, Juana, Benicio, Roberto, Loreta, Rodolfo, Roberto Jr., Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Alfredo Sr., Teresita, Jennifer, Randy, Rafi, Feliciano Sr. and Jr., Modesto, Erlinda, Luis Corazon, Emmanuel, Joselito Castro, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim Monks, Oscar, Alistair Sunrise, Joe Milayog, Simeon, Maria, Godofredo Tayag, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Victoria, Conrado, Felipe, Herminihilda, Marivic, Antonia, Carlos, Niña Carlos, Pedro, Jose, Eugenia, Cecilia, Bernardo, Evelyn, Angelina, Liberato Magbanwa, Herminia Avante, Edelberto Gosyoco, Jose Boy Between, Marceliano, Rebecca, Roel Antonio, Rowena Cuevas, Angelina, Chris David, Ernesto Cayanan, Narciso, Edric Solanoy, Laura Aragones, Carmelita Fruelda, Maxima Santiago, Guillermo, Victoria, Roel, Rosario, James Mark Gaza, Iluminada Canlas, ading sa Blancaladwaking Purgatorio, lalo na ret ang ngalan ng makaga nakakarela. Kapanyausan ka rin kakasal. I Ezekiah John El Hilario, ning Sitio Virgen de los Remedios, king Barangay San Agustin, kakasalya kang Mary, Janica D. Pineda, ning Angeles City, king February 26, 2025. Ing karelang kasal maganap, King Jesus the Eternal Word Parish, Angeles City. I John Benedict Layog ning Guagua, kakasalya kang Catherine Claire Mendoza ning San Nicolas Betis.
King March 2, 2025, Ing Casalda, maganap King San Guillermo Parish, Bacolor. Nung atin ko pong balong kasangkanan ban emituloy, Ing Casalda reting may sabi, malyari tamo pong pasabi king kakatamong kura paroko, o kaya king opisina ng kakatamong parokya. Dakal pong salamat. Maya paabak po kaya kayungan, kanitingaldo, pag masusyan taya, inka fiesta na ning pangadaw ning templo, agpangking kaugalyan tamo, king banalakapulungan, kaya katamo lang bebendisyonan kanitingaldo, ding kandila, anting tanda ning pamananggap tamo kang Kristo, anting sala para karing sablang bansa, alo pala ning pisyag ng Simeon, king Ebanghelyo kanitingaldo. Nginigampanan tamo, ing ritong pamagmula, ating pamamendisyon kareng kandila.
Pakatipon tamo, kilagyo ning ipa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ay lugod at grasya ning ginutamong Heso Kristo ating pamakyagum ning banal na Espiritu. Mantabe sanang parati kaya kayo man. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, iti ing kapatapulong aldo, manibat kanitang pigmasusyan tayo, king mipnong saya, ing solemnidad na ning pangabayit ning Ginoo. Ngeni pagmasusyan tayo iting banal na kayaldawan, inyang ing ginutamong Heso Kristo, dinawon ne ning Nuana Virgen at San Jose king templo. At ketang pangadawon ng ito, waman, pepatangal na ing pamanupad na king yuyutos ning batas ning bansang Hudyo, dapot king kamatutwanan, bisayang pakilala at makipagtagmo, king balayan ating kasalpantayanan. King agyag ning banal na Espiritu, dinatang laking templo, ketang penanti tayta, at ding adwang banal na makatwa, Simon at Tiana, metong a profetisa, king sanang pigkalugna mo rin ning banal na Espiritu, karing kaisipan da, akilala ra, king yo ing Ginoo. Ing talapalagligtas ape ngako ng itubod ning Diyos. King emo na nung tula makanyan deng pepakilalay Jesus. Itamo man, inaus na katamong mitipon keti, anting ning banal na Espiritu. Banpayin turo king balena ning Diyos at makitagmo kang Kristo. Pakikitan tayo at kilalanan king pamamiraso tamot pamisulo-sulo king tinape ning biye. Kapang panenayan tamong mipnong kapanaligan, ing panyatang ng hayagan, busal ning ligayan. Ing panalangin ning pamamendisyon. Ing kasopan tamo at suking lagyo ning Ginoo, Aginawa king banwa at yato. o Diyos sa ipami, ika ing sibulampon panibatan ning sablang sala, king aldo ay ti, pepakilala me kang banal na Simon ing sulu, amunye sala karing sablang tao. Balang mituntun king dala na pahinturo keka. Pabanalan mula sana king bendisyon mo, reting kandila, at tanggapan mula antimong metong adawon ning balayan mo. Idala na lang makasindiking ikapuri ning lagyo mo, ban king pamanuntun na king dala ning kabanalan, pangayin tulira ng miras king alang-angga mong sala. Kapamilata ng Kristong kinumi. Amen. Ngayon umakanta mo, king kapayapan, ban marapal sa lubong, king kinu.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O lubos mayupaya at talang-anggang Diyos, ipanigapumi king kamalan mo, king nung makananuyang midawon, king templo, king aldoy ti, ing anak mong bugtong, ami katawan tao. Makanyan mo kami mo naman papalyarian midawon keka, kambering malinis ming konsensya. Itiyadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo ang anak mo, ang mabibiyempon mag-ari kambemo, king kameto nganing banalay espiritu, manggaman, king alang angka. Amen. Loklok tamo po at matingid makiramdam king amano na ning Ginoo. Malyarita na lapong patdanding suluda ring kandila tamo. Pamamasang ibat, king libro ng propeta, Malakyas. Inginu nga ng makibat, lawan nyo, para laki ing kakong tubod, banang isadya indalanan ko. At inginong kekong pagdulapan, kabudabod lungubya, king kekong templo, ating tubod, amateyo ng paninayan, datang ya, datang ya, at ihayag na, ingka kong kasunduan, nga nang sasabi ning Ginong mayupaya. Nino'y magwanto, kingaldoning kayang panyatang, nino'y mitagang makatalakad, potang paltoyo, uling yo, mangariya king apining platero, at king liya ning mamipi. Lukluk ya antimong platero at maglinis pilak, dalisaya no ring paring palipi ng levi, at dalisaya na lang anti, ingginto at pilak. Ban kay batdang medalise, makapidawang langayen, king Ginoo, antimonong makananong sukat marapat. King anti kanya na paralan, matanggap lang matula king Ginoo, ringayin na ning Huda at ning Jerusalem, antimo kanitang minuno. Antimo'y merapat, karimbanwang malambat ng milabas. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Nining ari ning ligaya, inginu, tutukita mo po kin pamagkanto. Nining ari ning ligaya, inginu, Nining ari
Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Antining ding sablang anak aamanwano, taulo, meging tauya naman ni Jesus, kalupa na lang ating laman at daya. Mekiwangis yo karelo at mekirake king karelang pangatao. Banketo, king kapamilatan ning kayang kamatayan, akalupa ning kamatayan doring tao, akwa ning asintanging jablo, amakikayupayan king kamatayan. At banketo, akwa na lang atimawa, retang may yalipan king kekaban ning biero, pauli ning takot do king kamatayan. Masalang bina king aliwaring anghel ding kayang sewpan, nune, agpangking sasabyan ning kasulatan, sa sawpan noring palipi ng Abraham. Inya kailangang bina, ing makiwangis yo karing kayang kapatad king sablang bage. Banketo, yo ing maging tapat at mapamakalulurang matas apari, king kayang kasuywan, arapan ning Diyos. Makapidaon sakrifisyong kapamayaran, karing karelang kasalanan. Nga nawari, ngeniya mismo may subok ya king tukso at kasakitan. Inya ngeni, malyari na lang asawpan, detang aliwang daralan king tukso. Ing amano ning Gino. Salamat kin Diyos. Itiya ing sala, apakilala king kekang dalan karing bansa, at munye dangalan king Israel, akekang balen. Ing kinumantabe yake kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang Lukas. ligaya keka o Ginoo. Miras ing panahon para tuparan dari Jose at Maria, itang yuyutos ning batas ng Moises. At gampananda ing seremonya na ning pamaglinis, inya delareng meko papunta Jerusalem ing anak bareng idawon king Gino. Pablasang anti kanini ing makasulat king batas na ning Gino. Ing balang anak kalalaking pangane, kailangan niyang mitagulaling king Gino. Mentala naman ka rin balang makapidawon ayin, anti mo ing yadwa na ning batas na ning Gino. Kaparis batu-batu o kaya adwang pityon. Ngeni ating meto nga matwang lalaking makatok ng Jerusalem ing lagyo na Simeon. Tawo yang banal at ating takot king Diyos. Panaynaya ng datang ing pangapamatulanan ning Israel. At yukang Simeon ing banal na espiritu at pepakilala na kayo ene akit ing Kristo ning Ginoo. Pepasilip ning banal na espiritu kang Simeon, ing muntaya king templo, inyang ding pengari na ning bingo ta Jesus delare king templo, barang gampanan para kayo, ing adwana ning batas. Ni Simeon kinwane karing takde na ing bingot at pinurine ing Diyos at ngana. Ngeni ginung sasakop king sabla, bustan mo neng painawang mipnong kapayapan, ining kekang alipan. Anti mo ingke kang pengako uling karing sarili kong panimanman. Tengalan ko yung kaligtasan na kekang sidya para karing sablang tao. Metong asulu, ban ilantad me ingke kang dalan karing pagano.
at banmunye dangal king kekang balen Israel. Ding pengari ning anak mga pamulalala king sinabi ng Simeon tungkol kayo. Simeon binindisyon na lahat nga nakang Mariang imana ning anak. Ing anak ay ti telagane ning Diyos king ikaragsa at king ikabangon ding dakal king Israel. Maging metong yang tanda ay sakwil da ring tao at ikaman mitaglusan kapuso king lungkot akasing taram ning metong sundang. Banketa milantad laring lihim asisimpan da ring dakal karing karelang puso. Atin mo namang metong prophetisa amatwanang bina ing lagyo na Ana. Anak ng Fanuel, king tribo ng Azer. Pitunang banwang miyutos ning asawa na bayo yame balo. At 84 abanwa ing milabas, manibat kanitang me baluya. Eya bitasang mama ko king templo aldot bengi susuyo ya king Diyos. At king pamag-ayon wat pamanalangin. Kanitang mismong oras sa darawon deri Maria at Jose king templo'y Jesus, linapit ya karela iana at pepasalamat ya king Diyos. At migsalita ya tungkol king anak, karetang sablang manenaya, king pangakabos na ning Jerusalem. Inyang agang panandana ing sablang adwa na ning batas na ning Ginu, migbalik na laking balenda karin Nazareth, Galilea. Ing anak ni Ragulya at Mesican, kitmuan yang kabyasnan at ing grasya na ning Diyos, mamantabe keya. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian ke ka o Kristo. Maya paabak po kay hayungan. Kumusta na kayo po? Maya po. Para king kakatamong homilya, eko po sana mitutundo. Eko po sana mainip. Uling panigaralan tayang bagya. Nung nanuya buring sabyan, ing kekatamong kapag masusyan. At nung nanu ing adwa na kekatam, niting mismong kafiestan. Uling ing konteksto, medyo, o ing paralan, medyo akademiko yang bagya. Anya, eko po sana mitutundo. Atin pong biyasang magluto kaya kayo. Nino po ding magluto ken. Yan. Nano pong specialty you? Minudo po. Menudo. Ikayo po nanong specialty you? Asado. Asado. Pota pong pagtuan atin ko kanyan keng kumpento. Nino pa pong magluto ken? Kari-kari. Anyaman? Nino pong biyasang magkanta? Nino biyasang magkanta, choir? Ma'am Cha, nanong paborito mong kanta? O talalang sabi? Mr. Batak, nanong love song yun? Atala yata. Ninong biyasang tumerak? Nanong paborito yung dance steps? O nanong laring dance steps? Paborito yung. Ewari po, ang halimbawa, ating kang bisita, pagluto may ketang specialty mo. Kari-kari, minudo, asado. Nung artist ka, you will give your masterpiece. You will showcase your masterpiece. Nung nano itang the best mo. Ewari po, tang munta ka king metong alugal, kutang mo nung nano ing the best. Karena. Halimbawa, King Betis. What is the best of Betis? Chicharon, longganisa, furniture, nano po. Yapin natin tamong ausan, Betis, best. Potang mo takaking restaurant, nano ing mo muna mong diling ukutang, Ma'am, sir, what is your best seller? Eware, makanyan, itang peka manyaman, itang peka masanting, itang peka maulaga. Itang peka the best. Your masterpiece. Your specialty. And the best seller. O yan, makanyan talang bibye. Makanyan talang papakit. Makanyan talang tatanggapan.
at makanyan tamong papakit ka ring taong daratang king bieta mo, bibisita ka ring pibale-baleta mo, at makipagkilalat ke katamo, ibieta mo, nung nano itang the best. Our masterpieces, your specialties, and the best seller that you can give. Kaya katamong kapag masusyan ngani, pag masusyan tayo, ing pangadawon na ning Ginu king templo. The presentation of the Lord. Kapag masusyan na ini, atin niyang apat aawos. Mas kilala de, king apat aawos. Mumuna, it is the presentation of the Lord, king templo. Kadwa, it is the feast of the purification of Mary after giving birth. Katlo, yapin niya awsan ng Pope Francis, the feast of the encounter of the Old Testament and the New Testament in the person of Simeon and Anna, propetisa, at king mismong pangatao ng ginutamong Heso Kristo. Kapat, yapin niya baluta mo at gewata mo niyang magumpisa rito na niting Santa Misa, the feast of the Candlemas. Candelaria, anyang sinindiyula at benedisyonan tala, ding kandila nandin kabang prosesyon panloob na ning Santa Misa. Metong-metungan tala po dening apat areni. Mumuna, it is also known as the presentation of the Lord, king templo. Kanitang minunang panahon, tradisyon na rin Hudyo, itang first fruit nga na, itang mumunang diling bunga, itang mumunang diling pupul, yaing bibye king Ginu, anting tandana ning kapasalamatan, uling dinina nakatamong masanting at matabang gabun, at dinina nakatamong marakal pupul. It is the first fruit na darawon ampong bibye ating kapasalamatan king Ginu. Hanggang ma-develop atin yang itang mumunang diling anak na ning metong nga animalis. At kay bat idawon de ring Hudyo king tradisyon da king templo karelang mumunang anak apangane lalaki. Sasabyan da it belongs to God. That the son belongs to God. At kay bat anting kapamayaran salwan me king apong Ginu, bayaran me, uling bandine ning Diyos ning anak mong lalaki, mamyekang aliwang pamidawon. King ebanghelyo nga na batu-batu o kaya adwang pitsun. O yan kanu, anting kapamayaran, shekels, katang pibandyan na ning Ginu. At uling anak yang lalaki, anak ka babae, ali, uling atin lang awsan patriarchal mentality. Babae, alayang kwenta kanita, peka maulaga ka rin, ilapin deting anak kalalaking idawon, king templo para king Ginu. Anya nung pansinan nyo king matuang tipan, ngano po kasi milyari kari aben ang pongkain, Ikain, petene, kapatad ng Iabel, sangkan, inggit, selos. Bakit? Uling mas mi pamatulan niya Diyos king ayin ng Abel, kesa king ayin ng Cain. Nanuwaring dinawon ng Abel, dinawon ng sakripisyo king Ginu, iyapin itang peka matabang tupa. Itang peka dalise tupa. It is the unblemished lamb. Itang peka pataban, peka malinis, peka the best. Yang binye na king Ginu. At nanong binye ng Cain, itamong alang kwentang dikot ang popang bini. Itang mega balagabungang tanaman. Itang sobra-sobrang na kailangan. O ito dinawon na Cain king Diyos. It is the presentation of the Lord because it is the presentation of Jesus. King Templo anting metong pami talaga. King Diyos. O yan mumunang awos. King kapag masusyan ay ne. Kadwa, it is the feast of the purification of Mary. 40 days.
after ng menganak ning Indong Virhen Maria, ngening aldo muntaya king templo ban mi daw sakripisyo, at ting tandaning kayang kalinisan. Maglinis. King kultura da ring Hudyo, nung pansinan nyo na po ating ebanghelyo nga na, o maestro, ot makanyano man ding alagad mo, ot mamangan lang menos gamat. Eware? Ot kay bat ding Hudyo, munta kayo king baleda, kaya takanong kalub mo pa mo king pasbul atin lang pipan, wasan bitis. Metikuloso na, maselan na, malinis lang malinis. At kay bat potang atin lang seli, king palengki siguradong wasan da. At kay bat ela tatalandaya, uling oiteng pekang marinat, diling pwede dang talnan. And that explains why the story of the Good Samaritan, anyang atin lang pemugbog alalaki, daraya ya makakeraya king dalan, ing levitang pongpari limpasan de. O ba't ing Samaritano ya kabuding sinaw, uling ela pwedeng talan, kayang sugat, uling ela milub king templo, kailangan na pa mong maglinis. It is the purification stage, the rite of purification. Kailangan ng linisan ng sarili to. Bayo lang marap king Diyos. Nino pong magmasusing 40 days keni kaya rining mete. Ating ko pong pagmasusyan 40 days. Why do we celebrate 40 days after death? Bakit? Ot magmasusi tamong 40 days. Aro? Atin pong magmasusi kaya kayo. O pagmasusyan tayo. Kasi po among ing kaladwanan ning mete, libad-libad ya po, pupuntaya ka rin kaluguran na, at kaya rin nga patapulong banwa, mawala ni. Mag-disappear ni. Pinta, ing sangkan? Ing sangkan o ba't magmasusita mong 40 days? 40 days is a number of purification. Anya, nung apansinan nyo, king kwento na ring ekatamong ebanghelyo ngeni, king daratang akwaresma, ing ginu apatapulong aldo, ni gunam-gunam ya, at tikswane ning jablo king disyerto. King matwang tipan inowa, apatapulong aldo, apatapulong bengi pekal bugane ning Diyos, ing yatu, kapamilatan ning masikanauran, bang kanita linisane ing ketawan. 40 days. It is a number of purification. Paniwalang tao na 40 banwa ing Diyos lilinisan ing kaladwanan ing mete. At karas na ning 40 banwa, 40 aldo potang marap na king Diyos, bibuklat yung pasbol ning banwa, mabanguluya ing kaladwa. Masanting ya, malaguya, makamakeup ya, makabarong ya, makagawang ya. At kay ba't asne king kaning ning alupa. It is the rite of purification. That is why when we celebrate 40 days after death, it is not actually a celebration of pain and sorrow, but it is a celebration of joy and happiness because finally, yung kakatamong pakamalan na may hangubye, malinis ng marap king Diyos. Melinis yun. Mig-undergo yung rite of purification, stages of purification. That is the second name of the celebration. It is the purification of Mary after giving birth. Ing katlo, yapin niya ing ausandang feast of the encounter. Ing matwang tipan kapamilatan ng Simeon at Ana ing propetisa. May kipagtagpuya king lupa na ning bayong tipan i Kristo. Ing bayong templo, migbalik ya, king minuna at king matuwang templo. Ing batas na ning lugot kang Kristo, pintalane, ing batas na ning sakripisyo king matuwang tipan, bangkanita tuparanda, ing alang-anggang kapabintuan, aadwana ning ginu. It is the feast of the encounter of the Old Testament. And in the person of Simeon and Anna, and the New Testament in the person of Jesus, the law of love and the law of sacrifices in the Old Testament met together. And that is the perfect obedience being done
in our Christian faith, nga nang magsalitang Papa Benedicto, ika-16, Pope Benedict XVI. At ingkapat katatawlan, it is the feast of the Candlemas, in Candelario. Ibat yo inka fiestan ay ni ketang sinabi na ning Ebanghelyo, binggit na si wala ng Simeon nga ng Makanyan. Kapamilatan na ning sala, ikit ko ing kaligtasan na ning balen Israel. Anyapin nga, the light as a revelation to the Gentiles. Yan ing sala ang mituntun kay katamo, king dalan paninturo, king kaligtasan na ning tao. Anya nung apansinan nyo, anya pong istong Easter Vigil, makapatdalangan ding sulu, at yuta mo king wal, makasarayang pisamban, bendisyonan tayong api, sinjantala ring kandila tamo, kay ba't kuli sa king pari, kabang lulub tamo king pisamban nga na, Kristo'y suluning yato. Ing suluning kandila, metong yang tanda, naning tagumpe ng Kristo'y ba't king kamatayan. Ing tagumpe na iba't king karalumduman, naning pamikasala naning tao. At nganing kandilang ayan, yamu naman ing meging sala, karing hentil, bangkanita akit at panamdaman da, aton tundaing dalan, papunta king kayaryanan ning Ginoo. O reni ring apat alagyu na ning kapag masusyan ay ne. Nung ore ni ring buri ng sabyan ning kakatamong gagawan, at oy ni ing buri ng sabyan ning mismong pagmasusyan tamong ngeni, nano ing anyawara na kakatamo. The presentation of the Lord is a reminder and at the same time an invitation to all of us to give, to present, and to offer our specialties, our bestseller, and our masterpieces. O reni ring pwede tamong idawon king Diyos, ibietala, idawon tala, king altar na ning Ginoo, itang peka the best keka, itang kekang specialty nung magluto ka, itang bestseller mo nung magtinda ka, itang the best o itang masterpiece mo nung artist ka, itang peka paborito mong kanta, itang peka manyaman mong luluto, itang peka masanting mong drawing ang ponterak, itang kekang meka masanting at talento. And the best present and offering that we can give to God, it is ourselves. Ing mismong biyeta mo, yang mismo ing sarili, yang mismong idawon, king altar, anting peka dalise, peka masanting, peka the best, a pwede tamong ibye, king Diyos. It is an invitation to give the bestseller, our specialties, and your masterpieces. O yan ing pangadawon na ning king templo. Ing biniye ng Jose at Maria, alang aliwa, nune itang peka maulaga, peka the best, peka masanting, at yapin ya ing Diyos. Let us give our masterpieces, our bestseller, and our specialties. Amen. Credo in unum Deum.
Ing pangadawon ning ginuking templo, paganakana ing sarili tamong pangatalaga king Ginu. Kanitang may binyag tamo. Ating kayaw tamo ban maging sulu para karing kapara tamong tao, kapamilata ning kay katamong tapatapami biyebye, agpangking adwana ning biye makakristyan. At uli na ning kamalayan tamong kailangan tamong ing saop na ning Diyos, banagampanan tamo iti, manigapu tamo kayo at nga tamong manalangin. Ginu asala na ning biyemi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo asala ning biyemi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing mabilog a banal a kapulungan, ing komunidad ding talasalpan tayo, maging metong yasang sulu at tatayid karing sabla, ban parating pilina ning gusto at mayap, manalangin tamo king Ginu. Ginoo asala ning biyemi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing banal a papo, at ding sablang talapanimuno, ning banal a kapulungan, tayranda katamo king gustong dalan, kapamaylatan ning alimbawa ro, king tapat a pamanuki, king ebanghelyo ng Kristo, manalangin tamo king Ginu. Ginoo asala ning biyemi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding sablang talapanimuna ding balen at bansa, tayrandalo ring karelang memalen, king kapayapan, at kasaplalan, kapamilatan ning pamangamit dang gusto, king kalam ning kabiasnan, at king kapamilatan ning biye, asalamin ning integridad at katapatan, manalangin tamo king Ginu. Ginoo asala ning biyemi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban papanatilyan tamong manatiling tapat, king kayawsan tamong ingatan, at ipagluwalo ing biyening tao. Antimo naman ing parati tamo sanang kilalanan ing dangal ning balang tao. Manalangin tamo king Ginu. Ginoo ni asala ning biyemi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi, at umemong pakibatan ning sablaming kayadwanan, ngeni at manggaman kay ngalang angka. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay kayo at kanakong taon, matanggap la, arapaning Joseph pang mayupayang tuto. Tanggapane sana ning Ginu, iting dawon karinggamat mo, ki kapuri ampon ni kaligayan ning lagyuna, ki kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa ipami, biryan mong ing anak mong bugtong, ing korderong alang dungis niyayin yakeka, ban magkamit yang biye alang angga ing tao. Matula mesa ng tanggapan iting yayayin ning banal a kapulungan, kaniting kapag masusyan ang masaya ng gagampanan. King kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabe yake kayo, At keka antemurin, itasyoring puso yo. makatas na laking Ginu, Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. iti karapat dapat tampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, ing purian ampon pasalamatan daka. Kapilan man ampon nukarin man o ipa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampat king pangadawon na king templo, king aldoy tining anak mo, akayagom king alang anggang ka Diyosan mo, pepakilala ni ning panalay espiritu mo, king ya ing sunu ababye sala karing sablang tao, at babye kaligayan king Israel abalayan mo. Uli nito, king pamanyalubong ning mipnong tula, king talapag ligtas sa tinubod mo, makisan metong kaming parangal keka, kambeding anghel ampon banal, alang tuknang ngamingan ngening masayang pupuri. Ikapin ing banal o ipa, iking sibol ning sablang kabanalan. Uli nito, ipanigapumi, ing itugtugme ing espiritu mo at timong titipang ampun, kareting ayin mo. Ban pabanalala at parake kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang luptinawon ing biyena, king pamaylasang pon kamatayan, kinwane ing tinape, pepasalamata na ka ampon pinuri, piraso ne ing tinape, at tinwang ne karingkeyang disiplo sa ngana. Kuanan yeti ikoyungan, at mangan kayo kaniti, uling itiying katawan kuwami daw, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ni ngapunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamata na kaampon pinuri. Dinwang ne iti karingkeyang disiplo sat ngana. Kuanan yeti ikayungan at ninong kayo kaniti. Uling itiya ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayang po nalanganggang tipan. Amibubu para ke kayo't para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran na ding kasalanan. Daptan iti king pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Hiniangeni gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye. Darawon miyake kay ting tinape ning pie at ing kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matangpang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo. Tipuna na kami ang timong metong ning banala Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, at i Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepay nawa king pihong kapanayan, na ning pangasubling mebye. King pakalulong mo idala mula at ding sablang mayango na bye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bye alang angka. Ban kambe ning Juan a Virgen Maria indo ning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring wana apostol mo lalong-lalo na yung Santiago, at ding sablang banal, ami bye kalugod-lugod ke kaking ke kabanan ing panahon, apuryan ang pon apaligayan na kasan, king kapamilata ng Heso Kristo, anak mo. King kapamilata ng Kristo, kampena at kaya, ipang mayupayang tutuka gumning banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alangang ka. Anting metong nga pamilya maus tamong ngeni, king ipatamong at subanwa. Ikabos mo kami king sablang Maroko ipa, at malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopa ning pakalulong mo, mitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan. At mikabyus kami ngalang kasasagkulan, karing sablang kaligaligan. Kabang panayan ng ponpagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa ipami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan na lakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sana mabalik danding kasalanan mi, nunay pansinan mo ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, at layong pamayapan ng ponpisan metungan me,
agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyang pon mag-ari, manggaman, king alang angka. Amen. Ing kapayapaning kinuman tabe sanang parati, kay hayungan. At keka antimurin. Ipakit tamong ngeni ing misasan metong tam, king kapayapan. Kapayapan po, kay hayungan. Niyo ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalanan ning yato, nuan la ring mayayawos king apuna na ning kordero. Ginu, eko matampang tanggap keka, dapat iagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo'y sadsad na katangan sana, hangga king bielang angka. Amen.
Mapilan kapabaluan mo po. Mumunang dili, bukas, Lunes, February 3, atin tamo pong misa keniking kaya katamong parokya, alas 5:30 ninggat panapon, anti mo kapag masusyan king ka fiesta ng San Blas or Saint Blaise, ing patronda ring sablang ating kapanamdaman king batal. Hanyapin po agkatanda kayo, bukas, detang ega na ganang ating masakit ang pong kapanamdaman king batal, nung bisa kayo pong simba at magpabendisyon kapamilatanan ng panalangin ng San Blas, ing Santuda, ring sablang ating kapanamdaman king batal. Kadwa, pasibayo papagana kami, deta pong kaya kayong palaspas sa mga langi, ame gamit anyang milabasan Domingo de Ramos last year, nung pwede yun lang pong ibye, ang pong i-donate namo king pisamban, uling deti po rin kaya katamong gamitan at silaban para king Miyerkules ning Abu, king daratang March 5, Wednesday, king kaya katamong parokya. Eno po talab ding kidlat ang pong kaiken. Talagang mituran kayo nung mituran kayo. Anya, pakibyeyo na lamo po kaya ni king pisamban. Katlo at katatawlyan, ding parokyano na pong among Ray Dagul, king Madapdap, at sula po king Arap, kayan tabi na ring dalakitan, mamisa nila pong tiket para king karelang daratang ka-fiestan. Anyawaran na po kaya katamong sao at pamakisan metong karela, anting tanda na ning kaya katamong lugod at pamikakapatad, anting metong balayan na ning Diyos. Sana po, sopan tayo i-apong Ray Dagul, karetang kayang tiket na pamisali para po king karelang ka-fiestan. Dakalas salamat po kaya kayong alang sawang susuporta at makyabe karing at aktibidades na ning kaya katamong parokya. Dakalas salamat po kaya kayo man. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, king kapamilatan aniting banal na sakramentong tinggap mi keka, manatili sanang ganap keka mi ing grasyam. Kitman meng banalatula itang matuang Simeon, as sinalubong king anak mo inyang mitawon niya king templo. Nung makanano mong pigkalup kang Simeon, ing eya mate hanggang enepe ngayon tuliran tinggap, karing takde na ing Kristong. Makanyan mi mo naman sanang apakiyabutan, ing biye alang angka, ikaming kasalukuyang manaya, ban kanita salubong king ginu, king kadwa ng panyatang. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. The presentation of the Lord is an invitation to all of us here today to present, to offer our specialties, our masterpieces, and our best seller. Kaya kayo nga po sablang tinagon at mekisan metong kaniting kapag masusyan, dakala salamat po kaya kayo man. Ing ginuman tabeya kaya kayo, At kaya at bendisyonan na kayo ning lubos na yupayang Diyos, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne umetana, king kapayapaan ng Kristo. Salamat kin Diyos.